Kamala Harris. Iri ni izina ry'umugore tutari tuzi mu myaka 5 ishize, ariko uyu munsi ari mu nzira ishobora kumugeza ku kuba umugore wa mbere w'igihangange ku isi. Ni gute uyu mushinjacyaha wa California yashoboye kuzamuka ku muvuduko ungana uku nguku muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni gute uyu mugore bahinduye umupolisi wa California yabashije kuba umukandida w'abademokrate b'abanyamerika? Byagenze bite ngo uyu mugore agere ku rwego rushobora kumugira umugore wa mbere utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akandikisha izina rye mu bitabo by'amateka? Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo iri mu mitwe ya miliyoni nyinshi z'abantu ku isi, kubera ko amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11. Dore inkuru y'ubuzima bwa Kamala Harris. Hagati mu mwaka w'1962 muri kaminuza ya Berkeley muri California, amasomo yaratangiye nk'uko byari bisanzwe bigenda buri mwaka. Mu batangiye ishuri muri uwo mwaka muri iyo kaminuza nk'uko byari bisanzwe, harimo abirabura bake cyane. Bari abirabura 100 bonyine mu banyeshuri 200,000 bose bigaga muri iyo kaminuza. Ubwo ushatse wavuga ko abirabura muri iyo kaminuza batagiraga no kuri 0.001% by'abanyeshuri bose bari bagize kaminuza. Muri iryo janisha rito kuri urwo rwego ry'abanyeshuri b'abirabura muri iyo kaminuza harimo witwa Donald J. Harris. Uyu musore muto w'umwirabura yari yaravuye iwabo muri Jamaica, yaraje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza cyangwa se master mu by'ubukungu. Aho muri iyo kaminuza Bwana Harris yari yarinjiye mu itsinda rito ry'abanyeshuri b'impirimbanyi z'abirabura. Aba bajyaga bihuriza hamwe rimwe na rimwe bagakora imyigaragambyo aho kuri campus yo kwamagana ivangura ryakorerwaga abirabura. Birumvikana turi mu 1962. Ivangura rikorerwa abirabura ryari ryinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho muri iyo kaminuza niho Bwana Donald Harris yahuriye n'umukobwa witwaga Shyamala Gopalane, umuhindikazi wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari waraje kwiga amasomo y'ibinyabuzima. Byihuse cyane hagati y'aba banyeshuri babiri hahise haza urukundo. Uko niko Shyamala na Donald Harris bahise bakora ubukwe muri uwo mwaka w'1962, bahita bajya gutura muri Oakland hafi ya San Francisco, mu birometero bike cyane uvuye muri Berkeley aho bigaga. Nyuma y'imyaka 2 yonyine, ku itariki ya 20 y'ukwa 10 mu 1962, bahise babyara umwana wabo w'imfura, umukobwa Kamala Harris. Muri icyo gihe izi quartier bari batuyemo za Oakland zabagamo ivangura rikomeye cyane ryakorerwaga abirabura. Ku batabizi, ivangura muri icyo gihe ryakorwaga mu buryo bwa nyabwo nk'uko byumvikana nyine. Abirabura bavangurwaga n'abazungu, bamwe bagatuzwa mu gace kabo, abandi bagatuzwa ukwabo. Nta nubwo ari mu gutura gusa, n'ahandi hose ntabwo bivangaga, haba ku ishuri, mu kazi ndetse no muri za bus. Gusa muri icyo gihe hari hashize igihe gito hariho muvuma cyangwa se umuryango warwanyaga iryo vangura. Kwanza uwo muryango wari umaze kugira ingufu nyinshi cyane muri iyo myaka yo hagati mu kinyacumi cya 60. Uyu ni umuryango baje kwita Mouvement pour le droit civique. Buhoro buhoro hatangiye no kugaragara abanyeshuri b'abazungu bashyigikiye uwo muryango, ubundi wari uw'abirabura gusa. Muri iyo myaka aba Harris, ni ukuvuga Donald Harris n'umugore we Shyamala, bagiye bitabira iyo myigaragambyo. Bitabiraga iyo myigaragambyo bajyanye n'akana kabo gato k'agakobwa. Kamala Harris, ushatse wavuga ko uyu mwana yatangiye kwitabira imyigaragambyo yo guharanira uburenganzira bw'abirabura ataranagira umwaka umwe w'amavuko. Mu 1970 Kamala yatangiye ishuri ribanza gusa, aho kugira ngo ajye kwiga mu ishuri ryo muri quartier ryigagamo abana b'abirabura bose bo mu gace, we yakurikiye gahunda yatumye acika byoroshye cyane ivangura abirabura bakorerwaga muri icyo gihe. Hano ni byiza kuvuga ko Oakland ari agace gakennye cyane
kandi kazwiho kubamo ibyaha byinshi cyane, by'umwihariko ibyaha by'ubugizi bwa nabi n'urugomo. Kugira ngo bigireho igitekerezo, igipimo cy'abantu bicwaga muri Auckland mu mpera z'imyaka y'1970 cyari gikubye inshuro ebyiri umubare w'abicwaga muri San Francisco. Hanyuma rero buri munsi uyu mwana w'umukobwa yajyaga mu mujyi wa Berkeley kwiga mu rindi shuri ryigagamo abana b'abazungu gusa. Yari umwirabura ariko utari igikara cyane kubera ko nyina yari umuhindikazi. Buri munsi yajyaga ku ishuri muri bus. Yahinduye umujyi yigagamo kugira ngo ahunge ivangura ryakorerwaga abirabura aho yari atuye. Ibi byanashobotse kubera ko ababyeyi be bombi bari barize. Kuba yaragiye kwiga mu mujyi utaravugwagamo ivangura ryinshi ariko ntabwo bivuze ko nta ryahabaga. Oya, no mu ishuri ryabo abana b'abazungu ntabwo bakinaga n'abana b'abirabura. Mwibuke aha ni mu mashuri abanza. Amahirwe nuko mu rugo Kamara yari afite ababyeyi bombi bari ku rwego rwiza. Ku ruhande rumwe se yari umuhanga mu by'ubukungu, wari utangiye kumenyekana ku bw'ibitekerezo bye byo kubaka ubukungu bushingiye ku isoko. Umugabo wahise anaba umushakashatsi wa mbere w'umwirabura wahawe akazi mu ishami ry'ubukungu rya kaminuza ya Stanford, imwe muri kaminuza nziza zari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ndetse no ku isi yose. N'uyu munsi niko bikimeze. Ku rundi ruhande nyina nawe yabaye umushakashatsi ukomeye cyane, akaba impuguke mu bya kanseri y'ibere. Buri cyumweru uyu mubyeyi yajyanaga umukobwa we kuri centre ndangamuco y'abirabura yo muri Auckland. Aha ni naho Kamala Harris yahuriye n'abantu bakomeye bazwi cyane mu kurwanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika, barimo Shirley Chisholm, umugore wa mbere w'umwirabura wiyamamarije kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu 1972. Muri uyu mwaka w'1972 ni nabwo ibintu byahindutse cyane mu muryango wa Harris. Kubera uburyo Donald Harris yari azwi kandi akaba umushakashatsi w'umuhanga, yari afite akazi kenshi ku buryo igihe cyose yabaga ari mu ngendo. Yabaga mu rugo gake. Rimwe yabaga yagiye kwigisha muri za kaminuza, ubundi akaba yagiye gutanga ibiganiro. Inshuro nyinshi yabaga yasize Shyamala mu rugo wenyine, akaba ari nawe wita ku bana. Shyamala byaje kumurambira, asaba gatanya mu gihe umukobwa we w'imfura Kamara yari afite imyaka 7 y'amavuko. Mu 1977 yari amaze gutandukana n'umugabo we, ahita nimukira muri Canada i Montreal. Yajyanye n'abana be. Kamala Harris yahise aburana na se ku buryo atongeye no kumubona. Uyu mwana w'umukobwa ubuzima bwabanje kumugora muri Canada kubera ko yari ageze i Montreal, umujyi ukonja cyane, afite ibibazo byo gutandukana kw'ababyeyi be ndetse anatekereza ku buryo ubuzima buzagenda muri ayo mahanga. Yari amaze kuba umwangavu. Yahise ajya kwiga muri college yigishaga mu Gifaransa, nubwo nta jambo na rimwe ry'Igifaransa yavugaga. Ibi nabyo biri mu byamugoye cyane. Gusa ishuri yaryize n'igihe gito, ahita ajya kwiga muri lycée ikoresha Icyongereza. Mu cyitwa yearbook, ari cyo album yo kurangiza umwaka aho abanyeshuri bandika mu makayi ibintu byabashimishije cyangwa se byababayeho muri uwo mwaka. Kamala Harris yanditsemo ko muri uwo mwaka yashimishwaga cyane n'ibirori, gusohoka no kubyina indirimbo za group Midnight Magic. Kamala yarangije amasomo ye muri lycée atarabonana na se, ndetse nyuma yaje no kuvuga ko yajyaga agira ubwoba bw'uko se atazitabira umuhango we wo kwakira diplome. Hano turi mu 1982. Nyuma y'umwaka umwe mu mashuri makuru cyangwa se kaminuza i Montreal, Kamala Harris yafashe icyemezo cyo gusubira gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahita atangira kwiga amasomo ya science politique muri kaminuza ya Howard i Washington. Iyi yari kaminuza yari izwiho muri icyo gihe kwakira abanyeshuri benshi babirabura. Aha yahabaye umunyeshuri mwiza, agatsinda cyane amasomo menshi, cyane cyane arebana n'ubukungu n'aya science politique. Hanyuma muri weekend akajya mu bikorwa byiganjemo imyigaragambyo yo kwamagana apartheid muri Afurika y'Epfo. Yaninjiye mu muryango w'abakobwa cyangwa se sororité Alpha Kappa Alpha. Iri ni ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abakobwa
baharaniraga uburenganzira bw'umugore w'umwiraburakazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha uyu mukobwa yari amaze kwinjira muri politike neza neza. Icyo yaharaniraga bwari uburenganzira bwo kureshya kuri bose. Mu 1986 uyu mukobwa muto yagiye muri kaminuza ya Hastings muri San Francisco, aho yatangiye amasomo mu by'amategeko. Byemezwa ko muri iri shuri ho yabaye nk'utuza kubera ko ntabwo yari azwi cyane muri kaminuza, ariko kera kabaye yaje kumenyekana muri iyo kaminuza yose ubwo yarageze mu mwaka wa 2, agahita atorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abiraburakazi. Hano yaharaniraga uburenganzira bwa banyamuke. Igitekerezo cyari mu mutwe we kwari ukurwanira uburenganzira bw'abantu bose badafite ababahagararira, kubera ubuke bwabo cyangwa se kubera ko basigajwe inyuma n'amateka. Byarangiye ibingibi bimuhinduye umuntu wa mbere uharanira ubutabera muri California. Mu mpeshyi yo mu 1988 ahitwa Alameda muri California, Kamala Harris yabonye stage mu biro by'umushinjacyaha mukuru wa California. Ahangani naho yahise yumvira neza ko adashaka kuzaba umwavoka uburanira abakekwaho ibyaha, ahubwo yamenye ko ari umuntu wo kuzaharanira iyubahirizwa ry'amategeko, ni ukuvuga umuntu uhagarariye inyungu za leta, ni ukuvuga umushinjacyaha. Muri make mu bihe byakurikiyeho na diplome ye mu mufuko mu by'amategeko, yahise aba umushinjacyaha wungirije mu mujyi wa Alameda. Aha ni hafi yaho yavukiye muri Oakland. Umushinjacyaha twese turamuzi, ni umuntu uhagararira leta mu kuvudukana abakurikiranyweho ibyaha, akayobora iperereza kandi agasabira ibihano abahamijwe ibyaha akurikije icyo amategeko ateganya. Mu yandi magambo, umushinjacyaha asabira abantu ibihano, ariko ntabwo ari ugena ibihano umuntu runaka ahabwa. Ako ni akazi k'umucamanza. Hano Kamala Harris yari mushya mu kazi kandi ashaka kwerekana ko ari umugore w'umuhanga kandi uzi ibyo akora. Yahise atangira umushinga wo gusuzuma niba ubutabera bwo muri uyu mujyi bukora akazi kabwo neza. Bwari nk'ubushakashatsi bwo kumenya umubare w'abantu batabwa muri yombi ndetse n'umubare w'abakatirwa n'inkiko. Ibi byarakozwe, bihita binamumenyekanisha, atangira kuzamuka mu ntera yiruka. Bidatinze yahise aba umwe mu bungirije umushinjacyaha mukuru wa San Francisco. Uyu yari Terence Alinani. Muri iyi myaka hagati y'umwaka wa 1980 n'ibihumbi 2000, ibyaha byari byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane iby'urugomo n'ubugizi bwa nabi. Iki gihe abantu bafungwaga ku bwinshi. Kamala Harris na bagenzi be bari bafite akazi katagira ingano. Iki gihe leta yafashe icyemezo cyuko kugira ngo ibi byaha bicike cyangwa bigabanuke ari uko bagomba kurunda abantu muri za gereza kandi bakabacira imanza. Babyise politike ya tough on crime. Leta ndetse n'imijyi yose yo muri Amerika yumvise neza iri tegeko cyangwa si politike, usibye San Francisco. Terence Alinani, bose wa Kamala Harris, ari we mushinjacyaha wa California, yahise aba umushinjacyaha wa nyuma wakatiye abantu bake muri leta ya California yose. Muri San Francisco yose, mu bantu 100 batabwaga muri yombi 30 bonyine nibo bakatirwaga n'inkiko. Uyu mubare muto gutyo wabangamiye Kamala Harris. Kuri we, Terence Alinani yari yarananiwe guhana abantu. Kamala Harris we yashakaga kubihindura. Nuko rero mu mwaka wa 2003 yagerageje kwiyamamaza ahanganye na bosi we. Muri Amerika bo banatora umushinjacyaha. Aha naho biyamamaza hagati y'abademokrate n'abarepublika. Yiyamamaje mu ishyaka ry'abademokrate. Yanatsinze aya matora maze ku myaka 38 Kamala Harris aba umushinjacyaha wa San Francisco. San Francisco ni kamwe mu turere tugize leta ya California. Kuri we iyi yari intsinzi ikomeye cyane. Hanyuma imiterere ye yo gushyira imibare imbere cyane, aho buri kintu kiba kigomba kugaragazwa n'imibare n'ibimenyetso, byahise bimuhesha akabyiniriro ka California's top cop, umupolisi wa mbere wa California.
Gusa ku rundi ruhande Madame Harris yakomeje kuba umudemokrate w'indahemuka. Yakomeje gushyigikira ibitekerezo biri progressiste, no kuvuga ibitekerezo byo kugendana n'igihe no kudatsimbarara ku bya kera. Ibi yabigerageje cyane ubwo yinjiraga mu kibazo cyari gishyuhije Amerika muri icyo gihe, ari cyo igihano cy'urupfu. Mugiye kubibona uburyo atatinye kwimenyekanisha muri iki kibazo. Umva uko byagenze. Turi ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2004 muri quartier ya Bellevue muri San Francisco. Isaac Espinoza, umupolisi wari ufite imyaka 29, yiciwe mu irasana n'abagizi ba nabi. Umusore muto w'imyaka 21 yahise atabwa muri yombi ashinjwa ko ari we wamurashe. Kamala Harris, umushinjacyaha mukuru wa San Francisco wari ufite iyi dosiye mu biganza, yagombaga gusabira uyu musore muto igihano. Uyu musore yagombaga gusabirwa igihano cy'urupfu, kandi Kamala Harris ntabwo yemera igihano cy'urupfu. Nk'undi mudemokrate wese wiyubaha ushaka kuryama ku bitekerezo bye, ntabwo Madame Harris yigeze asabira uyu musore igihano cyo kwicwa. Gusa mbere gato y'isomwa ry'urubanza, Madame Harris yabanje gutanga ikiganiro ku banyamakuru. Imbere ya kamera z'abanyamakuru yarahagararanye n'umugabo waje gutuma Kamala Harris avugwa cyane, yitwa Gary DeLine. Gary DeLine yari umwe mu bayobozi b'amasendika y'abapolisi muri San Francisco. Uyu birumvikana kubera ko rwari urubanza rw'umuntu wishe umupolisi yagombaga gushyigikira ko uyu musore muto yicwa. Ariko byagaragaye mu mashusho kuri televiziyo ko yarahagaze iruhande rwa Kamala Harris amushyigikiye rwose, kandi Kamala Harris ntabwo yarashyigikiye igihano cy'urupfu. Birumvikana ibinyamakuru byahise bitangira kwibaza ibibazo. Ni gute uyu muyobozi w'abapolisi ashyigikira umugore udashaka ko umwishe w'abapolisi ahanwa byihanukiriye? Ibinyamakuru byaramwegereye, ariko bimwegera nyuma y'isomwa ry'urubanza. Yababwiye ko Procureur Harris yamuhamagaye mu gitondo cy'uwo munsi mbere y'uko urubanza rusomwa, akamusaba ko yaza kumushyigikira mu kiganiro n'abanyamakuru, ariko ngo yari yamuhishe ko atari busabe igihano cy'urupfu. Isomwa ry'urubanza ryarageze, maze Kamala Harris ntiyasaba igihano cy'urupfu. Uyu muyobozi wa sendika y'abapolisi nyuma yaje kwandika ati, bakimara gusoma urubanza nibwo nabonye ko Kamala Harris yanteze umutego. Ati, mu mutima wanjye natangiye kwibwira Imana yanjye, ibi ni ibiki bibaye koko? Ibi ni ibiki bibaye mu gihe umupolisi ataranashyingurwa? Ese Kamala Harris ni impuhwe yagiriye uyu musore wishe uyu mupolisi, cyangwa urubanza yarubonyemo amahirwe yo kurukoresha mu nyungu za politiki? Nk'uko uyu mupolisi yabivugaga, aya ngaya yari amahirwe Kamala Harris yari abonye yo kwigaragaza nk'umudemokrate wa nyawe urwanya igihano cy'urupfu. Usibye ko atari uko byaje kugenda 100%, kubera ko amashyirahamwe y'abapolisi yahoze yifatanije nawe anamushyigikiye, yahise ahaguruka yose uko yakabaye yitandukanya nawe ku mugaragaro. Yananenzwe cyane na bamwe mu banyapolitike bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'umusenatrice wa California muri icyo gihe Dianne Feinstein wo mu ishyaka ry'abademokrate. Nawe yahise avugira mu ruhame ko Kamala Harris yakoze ikosa rikomeye cyane kubera ko yakabaye yarasabye igihano cy'urupfu. Uyu mushinjacyaha muto yahise yisanga hagati, atazi injyana agomba kubyina iyo ariyo. Mwibuke, mu gihugu hariho politike yo gufunga abantu benshi mu rwego rwo kurwanya ibyaha. Niya politike bari barise tough on crime. Iyi politike ni nayo yamugejeje ku mwanya wa procureur wa San Francisco, kubera ko yiyamamaje ahanganye na Terence Arinane yashinjaga kudafunga abantu benshi. None dore nawe yarasabiye umuntu igihano byavuzwe ko kidakwiye. Kugira ngo yisohore muri iki kibazo, yahise ahimba politike nshya yise smart on crime aho kuba tough on crime. Smart on crime ni ukuvuga gukoresha ubwenge mu kurwanya ibyaha aho gukoresha ingufu. Iyi politike ye yaranakoze kubera ko mu 2010 yazamutse mu ntera agirwa umushinjacyaha mukuru wa leta yose ya California. Bitandukanye n'inshingano ze za mbere nka procureur w'akarere, aho yagombaga we ubwe
kwigira mu nkiko agasabira abantu ibihano mu manza. Hano mu kuba umushinjacyaha mukuru wa leta yose ya California, yarabonye inshingano za politike zo kugira leta inama z'ingamba ikwiye gufata mu gukumira ibyaha. Hano yarabaye umugore wa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugeze kuri uyu mwanya. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri mu 2012, Madame Harris yafashe ijambo muri kimwe mu bikorwa bikomeye cyane by'ishyaka ry'abademokrate muri leta ya California. Too big to fail, trop important pour échouer, cyangwa se kuwingira akamaro ku buryo utatsindwa. Ibi birasa n'ibyahise biba ikivugo cye, too big to fail. Iki kivugo gisanzwe ari imvugo izwi cyane mu by'ubukungu, ivuga ko ikigo cy'ubucuruzi nka banki kiba kidashobora kurekwa cyangwa se kwirengagizwa kubera ko kiba ari ingenzi cyane mu buzima bw'igihugu. Nk'urugero, niba banki runaka igize ibibazo ku buryo yenda gufunga imiryango, byanze bikunze leta izayigoboka. Ibi rero nibyo Kamala Harris avuga iyo avuga ku ishyaka ry'abademokrate muri Amerika. Avuga ko ari ishyaka ry'ingirakamaro cyane ku buryo ridashobora gutsindwa. Iyi mbwirwaruhame yaramamaye cyane kandi no mu gihe kubera ko Madame Harris yari agiye kuzayikenera, kubera ko mwibuke hano twari mu 2012. Yaramaze umwaka umwe abaye umushinjacyaha mukuru wa California kandi yararimo kugorwa no gushyira mu bikorwa politike ye yo kuba smart on crime. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2016, amatora y'abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yegereje cyane. Procureur Harris wari umaze kumenyekana cyane, ibi yari abizi neza. Yari yarize amategeko ariko birangira abaye umunyapolitike. Yari abizi neza ko akwiye gukomeza akajya ku rundi rwego. Yahise yiyamamariza kuba umusenatrice uhagarariye California. Yiyamamaje neza cyane ariko nta muntu wari ubyitayeho muri icyo gihe, kubera ko muri uyu mwaka hari amatora ya perezida ahanganishije Donald Trump na Hillary Clinton. Indi mpamvu yatumaga nta wita ku kwiyamamaza kwa Kamala Harris ni uko umuntu umwe bari bahanganye, Loretta Sanchez, nawe yari uwo mu ishyaka ry'abademokrate. Ibi ntabwo byari byarabayeho kuva mu myaka 100 yari ishize muri California. Abantu rero ntabwo bari babyitayeho kubera ko bari babizi neza ko California izagira umusenatrice w'umudemokrate. Byarangiye atsinze n'amajwi 61%, ariko yinjira muri Sena bitavuzwe cyane. Yageze muri Sena abantu ntibamumenya ndetse ntabwo izina rye ryavugwaga cyane mu bitangazamakuru. Gusa yaje kumenyekana ubwo yatangiraga kuyobora ibazwa mu maperereza ya Sena. Ibaza rimwe ryamumenyekanishije niryo mu 2018, ubwo yahataga ibibazo umucamanza Brett Kavanaugh hari ku itariki ya 7 y'ukwa 9 mu 2018. Iki gihe Donald Trump yashakaga kwinjiza Brett Kavanaugh mu rukiko rw'ikirenga. Muri Amerika, Sena niyo yemeza abantu perezida ashaka gushyira mu myanya. Kubera ko Kavanaugh yari umucamanza, yagombaga kubanza kubazwa ibibazo na komisiyo ya Sena ishinzwe ubutabera. Kavanaugh yarazwi cyane mu kuba umucamanza urwanya ibyo gukuramo inda, bitandukanye cyane na Kamala Harris ubishyigikira cyane. Madame Harris yabajije ikibazo kimwe Brett Kavanaugh, ikibazo kimwe cyatumye uyu mugore amenyekana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose: ko mushyigikiye itegeko ribuza abagore gukuramo inda. Mwaba hari itegeko mutekereza ryazaza rishyiraho icyemezo icyo ari cyo cyose gishobora kujya gifatwa ku buryo abagabo bakoresha umubiri wabo? Brett Kavanaugh yabuze icyo asubiza. Abanyamerika benshi bari bamubonye bwa mbere bahise batangira kubazanya bati uyu mugore harya yitwa nde? Hano yahise ahabwa akabyiniriro ka America's Advocate, umunyamategeko wa Amerika. Yahise atangira kwandikwa mu binyamakuru kubera uburyo yahataga ibibazo abategetsi bashyigikiye Donald Trump. Yahise amenyekana muri rubanda nk'umusenatrice urwanya Trump. Hano niwe yahise azamuka mu ntera muri rubanda
haba umusenatrice uhanganye na perezida w'umuherwe washakaga indi manda. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa mbere mu 2019 nibwo yafashe icyemezo cyo kwinjira byeruye mu rugamba, atangaza ku mugaragaro ko agiye kwiyamamariza kuyobora Amerika. Ibi ntabwo twigeze tubimenya, ariko Kamala Harris yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2019. Ikivugo cye, Kamala Harris for the people, Kamala Harris ku bwa rubanda. Ibikorwa bye byo kwiyamamaza yabitangiye neza cyane, kubera ko yahise aba umukandida wa gatatu ushyigikiwe n'abademokrate benshi nyuma ya Joe Biden na Bernie Sanders. Gusa kubera ibibazo bitandukanye birimo n'icyamikoro, mu kwa 12 mu 2019 Madame Harris yakuyemo kandidatire ye. Byarangiye ishyaka ry'abademokrate ritoranije Joe Biden ngo ajye guhangana na Donald Trump. Kuri Kamala Harris iri ryari iherezo ryo kwifuza kuyobora Amerika. Gusa yaragiye kugaruka mu ihiganwa mu buryo bwihuse nawe atigeze amenya. Ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 umugabo w'umwirabura witwa George Floyd yafashwe na polisi nyuma y'uko hari umuntu wari umaze kumurega ko yaguze ibicuruzwa muri supermarket akoresheje inoti mpimbano y'amadolari 20. Mu kumufata, Bwana Floyd yaragoranye cyane, yanga kwinjira mu modoka ya polisi. Umupolisi witwa Derek Chauvin yaramufashe amukubita ku butaka, amutsikamiza ivi ku gikanu. George Floyd yananiwe guhumeka abibwira umupolisi, ariko umupolisi ntiyabyumva. George Floyd yahise ata ubwenge ndetse aza gushiramo umwuka nyuma y'isaha imwe agejejwe ku bitaro. Imyigaragambyo itagira izina n'ibara yahise yaduka mu gihugu hose, iyobowe n'umuryango witwa Black Lives Matter. Ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Amatora ya president yari yegereje. Kandida president Joe Biden yahise yumva neza ko niba ashaka gutsinda Donald Trump akwiye kohereza ubutumwa bufatika. Yahise yumva ko uwo bagomba gufatanya mu kwiyamamaza agomba kuba ari umuntu utandukanye 100% na Joe Biden. Biden ni umugabo w'umuzungu kandi ushaje. Yagombaga rero guhitamo umugore utari umuzungu kandi muto mu myaka. Namwe nk'uko mubyumva, Kamala Harris wari uherutse kuva muri iri rushanwa yahise agaruka byihuse aje kwifatanya n'uwo bahoze bahanganye. Mu ijambo ryo kwemera ko azahatanira kuba vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze amagambo yamuzamuriye amanota. Yavuze ko nta rukingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite rwo gukingira ivangura. Ahangaha icyarimwe yarakubise ababaza abarepublika inshuro ebyiri. Yarabakubise mu cyico mu birebana no kurwanya ivangura, ariko nanone yarabakubise mu cyico mu birebana no kuba bararwanyaga urukingo rwa COVID-19. Ijambo urukingo ryonyine hano byari rifite ingufu nyinshi cyane. Mu kwezi kwa 11 mu 2020 nibwo twamenye inkuru. Joe Biden yatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kamala Harris nk'umugore wa mbere, nk'umwirabura wa mbere ugiye mu mwanya wa kabiri ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyakurikiyeho mu gihe cy'imyaka 4 yamaze muri uyu mwanya ni ingingo tuzavugaho mu bindi biganiro. Kamala Harris natorerwa kuba umugore wa mbere uzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Doug Imhoff azaba abaye umugabo wa mbere mu gihugu kubera ko azaba ari umugabo wa presidente. Uyu munsi niwe mugabo wa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye umugabo wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi niba byumvikana, ni ukuvuga umugabo wa vice presidente. Ni umunyamategeko washakanye na Kamala Harris mu 2014. Bafitanye abana babiri, umukobwa witwa Ella Imhoff n'umuhungu witwa Cole Imhoff.
muri iyi minsi tuzavuga cyane kuri Kamala Harris. Mwakoze kutwumva.